ассалому алайкум бинандагони азиз, шабакаи осои марказӣ барномаи иттилоотиашро ҳусни оғоз мебахшад. бо шумо дар студия ман Бек Раҳмонӣ қарор дорам ва ҳоло бароятон муҳимтарин сархати ахбори рӯзро пешкаш менамоям. раиси ҷумҳурии Тоҷикистон зердастони худро ба сарфакорӣ дар истифодаи мошинҳои хидмативу сарфаи сӯзишворӣ даъват кард. шумораи шарикони кушташдагони генерал Назарзода аз 27 нафар қабли ба 32 нафар расид. амлаҳоро ба ҳайси баҳона барои саркӯб бештар истифода накунед. сафарати амрико баёнаи оид ба баста шудани ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон паҳн кард. додистони кӯл аз боздошти 23 раҳбар ва аъзои раёсати олии ҳизби наҳзати ислом хабар дод. шукрҷон Зуҳуров ҳимояти Тоҷикистонро аз Иттиҳоди Аврупо Осиё дар остона изҳор дошт. раиси ҷумҳурии Тоҷикистон зердастони худро ба сарфакорӣ дар истифодаи мошинҳои хидмативу сарфаи сӯзишворӣ даъват кард. Эмомали Раҳмон имрӯз дар масъалаи омодагӣ ба зимистон, таъминот ва барқ, даъвати навазгарон, тақвияти корҳои тарғиботӣ бар зидди терроризму ифротгароӣ ва истифодаи мошинҳои хидмативу сарфаи сӯзишворӣ машварати корӣ баргузор намудааст. тибқи иттилои дафтари матбуоти раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, Эмомали Раҳмон ба масъалаи таъмини муназзами мардум ва корхонаву муассисаҳо бо нерӯи барқ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир кардааст. ҳамчунин оид ба масъалаи назорати хароҷоти буҷа ва сарфаи сариштакорӣ дар истифодаи мошинҳои хизматӣ ва сӯзишворро низ мавриди баррасӣ қарор додааст. дар назди масъулини вазифаҳои мушаххас гузаштааст. таъкиди раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ба сарфакорӣ дар истифодаи мошинҳои хидматӣ дар ҳолест ки қаблан вазороти молияи Тоҷикистон хабар дода буд ки бар асоси протоколи рақами 9 маҷлиси ҳукумат ба мансабдорон дастур дода шудааст ки истифода аз мошинҳои хизматиро кам намуда аз нақлиёти ҷамъиятӣ истифода баранд. баъд аз анҷоми машварати корӣ, Эмомали Раҳмон имрӯз ба шаҳри Сочи, Русия рафт. тибқи иттилои дафтари матбуоти раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ин сафари корӣ Эмомали Раҳмонро ёрдамчии президент дар умури робитаҳои хориҷӣ Эркинхон Раҳматуллозода ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. раиси ҷумҳурии Тоҷикистон бори ахир ба Русия дар тобистони соли ҷорӣ ҷиҳати ширкат дар нишати сарони созмони ҳамкории Шанхай, ки дар шаҳри Уфа баргузор шуд, сафар карда буд. шумораи шарикони кушташудаи генерал Назарзода аз 27 нафари қаблӣ ба 32 нафар расид. Рамазон Раҳимзода дирӯз дар баромади хеш дар рӯзи кормандони оперативӣ аз амалиёти моҳи гузашта зикр карда, маълумоти нави кушташудагон дар ин маъмулиятро ном бурд. ба гуфти вазир то ҳол 32 ҳузви гурӯҳи Ҳоҷӣ Ҳалим безарар гардонида шуданд. дар ҳоле ки вазорати умури дохила баъди анҷоми марҳилаи асосии амалиёти алайҳи гурӯҳи Назарзода дар ромит изҳор дошт ки дар маҷмӯъ 27 шарики оҷерин кушта шудаанд. Рамазон Раҳимзода воқеаи моҳи сентябрро идомаи амалу кирдори гурӯҳи ифротгаро ва ҷинояткор хондааст ки солҳои 90 ва 2000 вазъро дар кишвар ноором сохта буданд. дар ҳамин ҳол сафарати амрико дар душанбе имрӯз баёнае паҳн кард ва мавқеи Иёлоти Муттаҳидаро оид ба баста шудани ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон изҳор намуд. дар баёния гуфта шудааст ки тасмими додгоҳи олии Тоҷикистон дар мавриди манъ кардани фаъолияти ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон ба рушди демократия ва таъсири манфӣ дошта, озодии баёнии сиёсиро фурӯ менишонад. ин ниҳод избои сиёсӣ ва интихобҳои гуногунро бахши муҳими як ҷомеаи солим ва босубот унвон карда гуфтааст. таъқиби мухолифон танҳо рушди ифротгариро сурат мебахшад. шаҳрвандоне ки аз ҳуқуқи худ маҳрум шуданд, ғолибан барои ибрози назарашон аз роҳҳои манфӣ кор мегиранд. мо огоҳ ҳастем ки ҳукумат 13 узви аршади ҳизби наҳзати исломро дар шӯриши нокоми авоили сентябр ҳамдаст медонад. сафорати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аз ҳукумати Тоҷикистон хостааст қазияи аъзои ҳинидро ба шеваи одилона шаффоф ва сареҳ ҳал намояд. мо аз қазияи 4 сентябр бохабар ҳастем ва онро маҳкум мекунем ва манофии қонунии ҳукуматро дар супурдани ҷинояткорон ба дасти адолат дарк мекунем. бо вуҷуд аз давлат мехоҳем амалҳоро ба ҳайси баҳона барои саркӯби бештар истифода накунанд. дар ҳамин ҳол додистони кӯл ки қаблан ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон дар ҳамдастӣ бо гурӯҳи Ҳоҷӣ Ҳалим эълон карда буд, аз боздошти 23 раҳбар ва аъзои раёсати олии ҳизб хабар дод. мақомот раҳбарияти боздоштаи ҳинидро бо иттиҳоми анҷоми чанд ҷиноят муттаҳам мекунад. имрӯз ин ниҳод ба пахши як иттилоя гуфтааст алайҳи ин афрод бо иттиҳоми терроризм, ташкили иттиҳоди ҷиноятӣ, барангехтани кинаю адовати миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ё динӣ ба таври зӯроварӣ ғасб намудани ҳокимият ё ба зӯроварӣ нигоҳ доштани ҳокимият, даъвати оммавӣ барои ба роҳи зӯроварӣ тағйир додани сохти конститутсионӣ, исёни мусалламона ва чанд моддаи дигар кодекси ҷиноятӣ парванда боз шудааст. чанде пеш Иттиҳоди Аврупо ва чанд созмони ҳифзи ҳуқуқ низ дар ин бастагӣ ҳизор дода буданд.
حبس و بازداشت اعضای هینید بعد از سازمان‌های تروریستی نوشتن این ادامه دارد و خانواده‌های پیروان این حزب از بازداشت و تعقیب نزدیکان خود اطلاع می‌دهند. از جمله نزدیکان سینا حسن‌زاده رئیس بخش اینید در پنجکن میگوید که هفته گذشته مقامات انتظامی او را از منزلش بازداشت کردند و به سیزای شهر خوجند انتقال دادند. رئیس بخش اینید در پنجکن هنوز در ماه ایول به رادیو آزادی از دست کشیدنش از حزب خبر داده بود. سینا حسن‌زاده آن زمان گفته بود که او تحت فشار مقامات در مورد فعالیت صاحبکاریش از فعالیت حزبی دست کشیده است. طور برخی از نمایندگان هینید میگویند 2 هفته قبل میرزا علیم خالف رئیس بخش این حزب در کوهستان مسجد نیز بازداشت شده است. قبلا نمایندگان هینید اطلاع داده بودند که نمایندگان این حزب در کولاب محمد علی اسلام، محمد تیشیف، رستم اماموف و عمرشاه دولت دستگیر شدند. در گذشته دادستان کل از 13 بازداشت عضو ریاست عالی هینید خبر داده نام و نسب و سراغ آنها را اعلام کرده بود. اما در اطلاع اخیر این نهاد اسم 10 اعضای دیگر هینید که 29 سپتامبر فعالیتش منع کرده بود آشکار نشده است. خبری بازداشت فعالیت حزب در حالی است که ریاست سازمان ملل متحد عاید به حقوق بشر از افزایش خطر نقض حقوق در انسان در تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. روینه شمدستانی نماینده این سازمان از بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان انتقاد نموده از حکومت تاجیکستان دعوت کرده است که در مبارزه با تروریسم، اکستریمیسم حقوق‌های بین‌المللی را رعایت کند. همزمان در دوشنبه نوشتجات و عکس‌ها از پیشتاق بینای قرارگاه مرکز حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برچیده شدند. رادیو آزادی خبر می‌دهد که 2 کران باربردار نوشتجات در پیشتاق قرارگاه هینید را برکندند و حالا با برچیدن نشان حزب که در پشت در قرارگاه جای داشت مشغولند. همینطور عمه شعار آویزها در عکس بنیادگذار این سید عبدالله نوری از پیشتاق این بنا برچیده شدند. یادآور می‌شویم که 24 آگوست سال روان دادگاه اقتصادی دوشنبه با درخواست دادستان کلی تاجیکستان قرارگاه مرکز حزب نهضت اسلامی واقع در کوچه باربد پایتخت را بسته بود. مسئولان دادگاه آن زمان گفته بودند که این کار نه به فعالیت حزب مخالف بلکه به بحث حل نوشته کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اموال دولتی و صاحب ملک اساسی بنا ربط دارد. هرچند در این قضیه از یگان نفر مشخص نام برده نمی‌شود، ولی با قبل مقامات گویا بینای قرارگاه مرکزی هینید غیرقانونی خریدار شده به شرکت تجارت تعلق داشته است. از این پیش دادستان کل تاجیکستان گفته بود که بینای مذکور به طور غیرقانونی خرید و فروش شده است. رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان امروز در همایش بین‌المللی دورنمای اقتصادی اوراسیا در شهر آستانه حمایت تاجیکستان را از این احتیاط بیان داشته ضرور خوانده است که در دایره این سازمان منفعت همه کشورهای عضو به نوبت گرفته می شود. محمد عطا سلطانوف سخنگوی مجلس نمایندگان به خبرگزاری آزادگان اطلاع داده است که ظهورف در شهر آستانه قزاقستان پشتیبانی همه‌جانبه تاجیکستان را از غایه و اندیشه بررسی مسائل همکاری ها در زمینه بنیاد اتحاد اقتصادی اوراسیا و کمربندی اقتصادی راه ابریشم بیان داشته است. نقشه کمربندی اقتصادی راه ابریشم برای کشورهای اوراسیا در رشد اقتدار و گسترش منبع همکاری اقتصادی و تجارتی در مسیر راه بزرگ ابریشم نیروی مهم بوده میتواند. به اطلاع منبع شکرجان ظهورف تاکید کرده است که کشورهای اعضای اتحاد اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای همچنین شریکان دیرینه و باوربخش تاجیکستان در ساحه تجارت و اقتصاد، علم، تکنیکی، اجتماعی، فرهنگی و دیگر عرصه‌های روابط به شمار می‌روند. رئیس مجلس نمایندگان گفته است که چون می‌شمارد که هنگام عملی شوی لایحه‌ها در دایره اتحاد اقتصادی اوراسیا و کمربند اقتصادی راه ابریشم باید منافع همه کشورهای منطقه در اساس منفعت‌های متقابله از همکاری تجارتی، اقتصادی، زیرساختاری و سرمایه‌گذاری به نوبت گرفته شوند. در حاشیه این نمایش سرگئی ناریشکین رئیس دومای دولتی روسیه در ملاقات با همتای تاجیکش از توجه تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا استقبال کرده خواستار همکاری بیشتر در همه ساحه‌ها شده است. این بود چند خبرهای مهم روز که برایتان پیشکش نمودیم. سعادتمند و پیروز باشید. خداحافظ.